Maya pa oras kabalen. Kayan tabing mabilog a persaning GNN TV 44, pagyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalu. Kapamilataning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. O rin ipure balitang may kalap kining Lunes, June 9, 2025. Yako po'y Benny Ginto at iti ing News Force, Pampanga. Meto nga surpresang drug test sing penimunaning Police Regional Office 3 a penimunan ng Brigadier General Gene S. Fajardo. Ay ning report ng Patricia Mamang. Pese na yan, ing meto nga surpresang drug test. Karayng opisyal ng Police Regional Office 3 o PRO3 aganapan king command conference inyang June 6, 2025 king pamanimuna ng Police Brigadier General Gene Fajardo, ing Regional Director. In programa, tegunan dereng miyembro ng PRO3 Command Group, Regional Staff, Rank Provincial at City Director, Chief of Police at Force Commander dereng Mobile Forces. Ing drug test, partida ng kampanya ng PNP laban king illegal na droga at bang siguraduan na reng opisyal lasangkot king pamangamit ning babawala panulo. Pepasyag ng Police Brigadier General Fajardo, reng direktiba ning bayong Chief PNP, Police General Nicolas Torre III ang makatutok king mabilis sa serbisyo, pamakisan metong king hane at pamagpasik ng king modernisasyon. Inutos mo naman ning pamagpatupad ning visibility point, checkpoint at choke point. Makanyan mo rin ing pamanyamasan ning radio communication systems at ing regular inspection kareng gamit. Inumpisan yung pamagpatupad ning 8-hour duty policy kareng atlong shift, 6 a.m. to 2 p.m., 2 p.m. to 10 p.m. at 10 p.m. to 6 a.m. Dikdik ng Fajardo, kailangang maging ehemplo lang ng disiplina ring leader ng pulisya. Inamuyot na lang naman ring commander na siguraduan ing pamagpatupad kareng polisiya kareng hanggang level ng organisasyon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Good news para kareng Fernandinos. May kasunduyang San Fernando LGU at SMDC para king Bayong Access Road, Amanuglong, king Pascuhan Road at Kalulot Centro Avenue. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Maya pabalita kareng Fernandino, pinirma niya nganing Lunes, June 9, 2025 ing pamikasundo pilataning City Government ng San Fernando at ning SM Development Corporation o SMDC para king pamanalakad ning Bayong Service o Access Road, Amanuglong king Pascuhan Road at Kalulot Centro Avenue. Pasalamat kay Mayor Vilma Caluwag king inampang ning SMDC a donasyon a 9,328 square meters ning karelang Pibanjan king Barangay del Carmen aparti ning dating Pascuhan Village. Ing gabunayti gamitan niya king pamanalakad ning Bayong Service Road. Api ning Aldo naninitang mi pagpirmata mo MOA signing na do-donate na ning SMDC itang access road tamu king Pascuhan at funded ne kapamilatan da ri Congressman, Senior Deputy Speaker Congressman Dong at syempre king saup ng incoming Congresswoman Mika Gonzales. Ing dala na ating kabang 1.25 kilometers, asahan niyang magpaldan king pulayin na ning trapiko at mamye mas mabilis sa ruta para kareng motorista. Wow, api nining malwata ng paninayan and finally, may ganap ne at atintanang ipakit na deed of donation king national government at ita makaredy niya kanyan ing pondo. Uling itamu, mo talaga yung paninayan da, itang deed of donation. Uling kailangan niya talaga ito. Itang dala na ita uling baluta, mo patindi ng patindi ing traffic. So, maragul yung kasaupan ini kaya ti Ciudad San Fernando, mo kaya di Ciudad San Fernando, nung Bapilog Central Luzon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang totoo king balen, susuyo. Ing asawa ng Bacolor Mayor Di Mandato ing Bayong Presidente ng Rotary Club of Villa de Bacolor ay ni report ng Patricia Mamangon.
Inyang June 7, 2025, kimbalening Bacolor, pesa na yan ng 19th induction and turnover ceremonies ng Rotary Club of Villa de Bacolor. Ing programa, penimuna ng District Governor ng Rotary International District 3790 ay Philip Torres, ang magsilbing guest of honor and speaker. Sentro na ning programa ing oath-taking ceremony ng Grace Datu bilang bayong presidente ng Rotary Club of Villa de Bacolor para king Rotary Year 2025 to 2026. Idatu ing asawa ng Mayor Di Mandato ning Bacolor akilala king kayang aktibong suporta kareng obrang pangkomunidad. Asahan nyo inke kami nga pamantabi kay kayo lalong-lalo na karyatang masigit na mga ilangan. The project ni asahan nyo ipustro milareni para lalong makasahog king kay katamo nga not only in Bacolor but the other parts of Pampanga. King kayang pamanyumpa, pepasyag ng Grace Dato, ing kayang dedikasyon at kapagnasan ng Rotary na service above self. Agpang kaya isundo na ing pamagpasik ng kareng programa para king edukasyon, kabulasan at kabyayan kasan metong ing mabilo ka club. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Atin pa ang mga paling balita king pamagbalikling News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ing Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kinilala ng Rotary Club of San Fernando, Pampanga, ing bayong presidente Dariati, impangataw ng Engineer Alvin Mendoza, ay ning report ng Patricia Mamangon. Formal neng pesinayan ng 77th induction at turnover ceremony ng Rotary Club of San Fernando, Pampanga inyang June 6, 2025 king Heroes Hall king siyudad ng San Fernando. Ing seremonya, penimuna ng District Governor Danilo Philip Torres ng District 3790 amig silbing guest of honor and speaker. Ing okasyon, tegunan dereng miyembro ng Rotary, reg lokal na opisyal at reng bisita, iba't kareng miyayaliwang sektor bilang suporta king balaw sa misyon ng organisasyon na magsilbi king komunidad. Formal nemo namang sinumpa Engineer Alvin Mendoza bilang bayong pamuntok o presidente ng Rotary Club of San Fernando P para king Rotary Year 2025 to 2026. King kayang mensahe, pepasyag na ing kayang pasalamat king tiwalang binyeda rin kayang kayabe Rotarians. Kabilang kanu karen tutukan ng Mendoza rin kayanakan king siyudad. This year actually mas nagpo-focus kami sa mga youth. Like dapat mayroon tayong tulong sa mga eskwelahan, sa mga bata. Ngayon kasi gusto ng incoming governor dapat big impact. Meaning malaki yan na proyekto para sa kanila. Actually, this coming month,
we will have a kick-off project with we will serve the youth of San Fernando, Pampanga. Nila ng Engineer Mendoza, i-outgoing President Ernesto Dumas. Tulong-tulong kaming mga Rotarian, voluntary donation, nakagawa kami ng mga project, yung Operation Tuli, tulong aral sa mga mag-aaral, at pagbibigay tulong sa bahay ampunan o bahay pag-ibig, at sa environment naman, pagtatanim ng mga laman at paglilinis. Yan ang mga naging project namin sa itong nakaraang taon. In Rotary Club of San Fernando, Pampanga, balaw siyang magsilbing haligi ng serbisyo at kawang-gawaking rehiyon kilubning 77 banwa. Patune ning matibeng pamanalakaran karasking prinsipyo ning service above self. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilub ng 24 oras. Ating meto nga low pressure area king bandang eastern part ng Visayas at Mindanao ating dayong 1,255 kilometers east of northeastern Mindanao. Agpangkipagasa, malatimo ing chance na maging metong yang bagyo. Makanyan man, magdala yung mga sika na uran king may sabing lugar. King Northern at Central Luzon at aliwapang parte ng bansa, mamapekto ya pamurin ing southwest monsoon. Anya naman, malulam at paminsan-minsan na apamanuran ing aranasan. Kabalen maging parti kaking pamagbalita keti King News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo, reklamo king kaya kayong lugal, manyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kaya kayong screen. Manyari mo namang mag-post king kaya kaming social media account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kaning sablang Kapampangan. Ailben nyo lang ining Lunes, remekala pa istorya, ketiking probinsya. Yako po'y Beniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, ing balen, susunod.